Ebe bigambirwa mu rukiko rw'aba stakeholders ningasha akakiko kace akaronzi rw'abatura ba Ruhumuro mu rukiko rwa 2028 kwa mukaga 2028 urwahingwize ngo akakiko kete kansara wabo Dennis Naebare obinji barukumanyonka Kanyankore abatebeza habwenci na Rwanda mukuru w'entebe ya gatano hawa Bushayini district eco busasi kansara yangire kwija ekibatabwire nko kumuhebero bitano byonka kwija kubesasiza kandi nkuberaho atizire baza kutandika kurundane mukono y'abantu okumuyihamwe bwesije ibiro bitano kurangwa biyagirije akaciko kabe gatundire icukurwa mu ruwe ninga kuzakoronda gahi zo umubantu benyuma kurabira mu mateka nari manisa mateka manisa mupine kuronda abanyabaragiro bakatugayidinga tukabwira kuronda ki cyeco basebona abanyabo yo kuza kusensaringa Kanyankore tuhandike tuzo mu nsero zona tuzetorore turonde mukono y'abantu nimamwe twaza mu seruzi zone z'indwi asatu n'ibiri tuhereze mukono tugifuna tujoheza district Kanyankore tumiha mu bwesiki izo banyiza Kanyankore ryo muci Ruhumuro niyo yambutire nyonanisha bece cishenge share kigire ngo hatu Kanyankore twatume mukono y'abantu nawe urumoro guriyo no bakumweta ngo aja ahure hine kiriyo akanaka jogano cyamano tajyangwe mirundi ebininge eshatu itobanyarumuro tusasa nutushasha aba bagarukire bahinguze ebintu bena barakore kucyakubaho kansara yaheze biro bitano atabesasize n'abantaterira karu abantu bafitera karu bakweta rozayi so yakweta rozayi no mukira kuwashangana na kunkoresha hato mwana kutwibuka ngo tudefending kwa ko namanya kutine kiragire cy'kumwihaye kuturarora ko government act yawe twarona ku constitution yawe twarona mu standards of procedures cyawe nituiza kwekora mu murumo tugire ngo ngwani to Ruhumuro twakushaha kugandara hamfu akugandara habugeni okwemerera burahantu ahukuru mwinezwe naruho hati naza kwamani ushemu turyo mukizana ngene nawe ahurire turye nyuma ngo kwahigire kuri enyamisho kwajigire nitwe tugiye kwarayendere nitwe twemera kuko tunangendo rundi ikikizana narwe nyowe naheza kumuratere cyo kugira ngo twarundo uburyo bwo kweta Kanyankore umungere yo kurugenyuma bwa support abamuhira karu nincerizana nacyo icyo kubajumera ha social media no kumweta akabajoga atabagambira ha wenci ayangire kwija nacyo bakiteririreho mbazi nituiza kumwe kwatara mutiraje musa kurwanisa basoko mu mateka nituiza kumurwanisa umuntu to kwikirizwa kuzaha bukoro to kwikirizwa gandara hafu Kanyankore iwe no kike byawe to kicika byitu tumusigaho ani rogira ngo mutu usho yakujya timweno wajiro wawo wayetongira nakwese wayanga tindu kweta mu rukiko rwe kikanisha cy'ifuro shike ngwito abantu bamutereye akaruru atakateka ngo bunatukiza amajezi ubundi atakateka ngo amajezi agayine garya higura munonga kusinga g'abanyaruhumuro ahubwo kuba abana bitubonana barga tukabasinka ngo baze kutusacira k'abanyaruhumuro tukaba tubasa kugira abana batusacira mbwiye no kuzayo kusanga hata baryo mu ndaro ngona rebo Dennis Kanyankore nwatire chairman wito munango mukoti baryo mukoti hata myaka 5 rone tufera busa tubasa kumpungaho two grounds ya incompetence and misconduct the agent is your evidence can't to explain to show ukuzira muno Kanyankore yakaba n'umuntu umuteka teke yitu nawe yanatuma hata yorobe bamwe mbebembezi nabajangwe ntareza gumzamu Ruhumuro neja kuba yarugera mwaho bashogine munonga aha platform turuho ticherekwa itostwa kitina gwisho aha platform naza hajoga abanyaruhumuro bona ni ware bahurira wagere sasi ware abo abantu babakutira mu bwesije bakakutayo hazambari inorsa kwihayo aha kuba constitution iteka ryo kubanza ndijyango power belongs to the people ngo ezentare zirwe eziri hagati ya Naebare Kanyankore hamwe na chamani itwenke bomborra ntubasa zastaterire ntubasa utagira cyangu ecyakorwa ahabo kuba of recently numura ngo sentence tube tubasa koresa zibenza kwizo magomborra zagarikiriyo Honorable Kanyankore no butwa kumukora ki we nagira ngo ina hanyiganire
igo munyaruhumuro utakikubara ngo nicyo kuza kumukora koko mu byona manya gukora agumiza nko kwansa chairman okizo kushaka ukashaka ku prosper myaka etanu tayine kintu cyabaze kuyamba kirazo mu byafayo ngo uruhumuro tukashaka tubagambira mutumukubasa kirazo mu byafayo tukashaka tubagambira mu kumukibira kandi abantu baturitire tuware mwakora bamwe bari benyina bo wita Chairman w'entebe ya Kashato ahabwa Ruhumuro na jangwe mchenjano keji neja kufereza abanyaruhumuro ahabwa umuntu omwe so na nyaruhumuro okugira chairman nikinye kuza munonga handaza itoka nyona chairman twatandikira twakoze n'ibintu bingi koze nyona buturugere kumeme ngutire meza iyo kurunuka kuzanya nyeranda turuspa kayisira na twayeshidamirawo na chairman na meya wa chachi twara responsibility okureba mukabwena munarebo ize yabesinga ezo issues ohire bweto nogara kuzankahi omubantu kwenda emikono ubwo bakurabira kahi omumateka abatoka basa kugaha ngoze kuronda emikono kitari ngahi kitari mu mateka twagizaho kugambana kansara Dennis naye barekanyankore w'abantu bahire biro bitano okuba yabesasize kitari ecyo bamwihemo bwesije konka amasumuge yitugona yagumana agasharaho no turabe twarebe byatwire na handika hamwe kutu ya WhatsApp itari yemwe nemwe nikijukwa ngo ba kansara batano mu district ya Bushenyu bakatabariza district na mukuru w'entebe ya Katano barukuhakana sokwa kachiko kemirimo katorinwe na kadek aho Dennis naye barekanyankore na wari yo muri yabo batano gasha kwa Mike Atwakiri